Kosovska policija uhapsila je sinoć 8 osoba osumnjičenih da su pretukli 18-godišnjeg sina srpskog političara sa Kosova Nenada Rašića. Rašićev sin pretučen je u Lapljem selu kada je napuštao školu, a u svemu što se dešavalo, kaže Rašić za N1, ima elemenata političke pozadine, dodajući da ne želi išta da prejudicira. Nenad Rašić je izjavio da je njegovog sina pretuklo više od 30 osoba gvozdenim šipkama i čekićem, te da je zadobio teške povrede lica i glave, kao i da su mu polomljeni prednji zubi. Moj sin izašao iz škole sa drugovima, a sačekalo ga je između 30 i 50 njih. Iz mog ugla gledano to su deca koji su bili naoružani čekićima, boksevima i noževima, rekao je Rašić. On navodi da je jedan od njih dan ranije objavio 2 posta na društvenim mrežama, jedan je, kako navodi, bio ko preživi sutra pričaće, a drugi je sutra je seča šiptara. Rašić se prethodnih dana našao na meti kritika predstavnika Srpske liste. Oni su ga, kako kaže za N1, optuživali da se pred izbore dodvoravao Albancima i pokušavao da uništi Srpsku listu. Da podsjetim, protiv mene lično, gospođe Trajković, dugi niz ne meseci, već godina traje hajka, počev od onog banalnog vređanja na Facebooku koje ignorišem pa do izjave zvaničnika koje imaju težinu. Imam prostora da sumnjam da to može biti i politički, ali ne prejudiciram, to je na organima da istraže, rekao je Rašić. On je naveo da zbog svoje ideologije plaća cenu svakog dana, ali da nije očekivao da će nju da plaćaju i njegova deca. Vidim sve elemente da je ovo sve usmereno ne protiv mog sina, nego protiv mene, a moj sin je kolateralna šteta da bih se ja pod znacima navoda prizvao pameti, zaključio je.